Rusin Film Fest otvoreni sobotu u kulturno-obrazovnim centre z retrospektivu filmov o Rusnacoh. Naščivitelje mohli opatric u celosti film o stradanju Rusnacoh Rusinoh Lemkoh u Peršej švetovej vojni, okreme u lagre Terelhov pri Gracu u Avstriji podmenov tragedija Halitski Rusi, autora i režisera Alekseja Denisova z Rusijske federacije. Čitace knjižki albo udžbeniki istoriji teraz o tim bešedujem, tam nie Rusnacoh, a oni taki veliki žrtvi dali. Ta dumam, že evo to je jeden apel na naših istoričarov, že bi to porobili, bo mi žijeme tu jedno so s druhima. Keď, napríklad, ja to i včera večer utorela, keď se pominja lager Terezin, a znaš, že tam bol napríklad Gavrilo Princip, ktorý tam postradal, ale njet hevte jednoho vyrečenja, že to boli lager pre Rusnacov osnovani, že telji naši Rusnaci tam stradali. Včera u Kulturno-prosvitnjem društvu Đura Kiš prikazani dva filmi, Duša Karpatoh, a tiž i perši ruski film z 1933 roku Marija Njevjernica. Rusin Film Fest organizoval regionalni odbor Ruske matki za Srimu Šidze u ramikoh aktivnostoh Švetovog kongresu Rusinoh Rusnacoh Lemkoh i Joho Švetovej radi i aktivnostoh Ruske matki u Srbiji.